Kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza kwikirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ni menshi cyane rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tugaruka muri ano masaha ya nimugoroba, gusa mbere yo kugira ngo tuyinjiremo, bakunzi ba Kigali News mu nyemere mbanze n'isuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko nyamuneka ari abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, dukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi banadukurikira by'umwihariko bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Uraza kunyemerera by'umwihariko dusimbukire mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, tubabwire yuko imirwano yamaze kuba ica ibintu. Si ibyo gusa kandi nyamuneka murazi no kunyemerera tunyarukire mu bindi bice bigiye bitandukanye, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza kunyarukira by'umwihariko hano za Kamanyora, mbabwire yuko baho bakomeje n'ubundi imyigaragambyo. Ikaba ari imyigaragambyo rero yatangiye anakamije, ikaba ari imyigaragambyo igamije ngo kuba AS23 itagomba kuza kuva muri bya bice by'umwihariko by'umujyi n'ubundi wa Kamanyora, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo n'umujyi wa Uvira. Icyitwa imyigaragambyo rero ikaba yamaze kuba ifata indi ntera, turaza kuyikomozaho tubive imuzi n'imuzingwa. Muraza kunyemerera rero dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda atugeraho. Ubu tuvugana nyamuneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangijwe urubanza rwa General Yavi Filemon ushinjwa ibyaha birimo n'ubugambanyi. Turaza kubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ni mu gihe kandi turaza kubabwira yuko muri Benin abasirikare hafi 20 ba FARDC basoje imyitozo yo kurwana mu ishyamba. Aba rero ngo bakaba ari abagomba kuza gutangira ibitero kuri M23. Turaza kubabwira yuko rero nyamuneka icyitwa FDLR yaciye amarenga yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Turaza kubabwira ayo marenga ni yahe, ibimenyetso biri kugenda bigaragara ni ibihe, bimeze bite. Turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'umuzengo. Muraza kunyemera mbabwire yuko ingabo za Kinshasa zuye ibitero kuri AFC M23, yemeye gutanga agahenge. Si ibi bari kubikora mu buhe buryo? Turaza kubikomozaho. Turaza kubabwira uko Uburundi bwateguye imyigaragambyo yo kwibasira igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru arimo agenda atugeraho 5 kuri 5 mu buryo bwihuse. Rero nyamuneka nyemerera aya makuru duhite tuyinjiramo mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyamuneka mbabwire uko situwasiyo ihagaze. Abasirikare bagera ku 140 by'umwihariko abasirikare batari bake biyongeraho abandi 40, ubwo bose hamwe ni 180. Amakuru aremeza ko basoje imyitozo, by'umwihariko bakaba ari imyitozo rero basoje yari ikaze cyane mu bice bya Zayituri. Abasirikare rero uyu mutwe batayiga cyangwa se Tiger, aba bakaba bari muri batayo by'umwihariko idasanzwe irimo n'abajya bavamo mu barinda abayobozi bakomeye. Bakoze amahugurwa guhera ku itariki ya 24 Ugushyingo kugeza ya 17 Ukuboza, mu byumweru 4 bakaba ari bwo bakoze amahugurwa. Gukoresha rero by'umwihariko imbunda ziremereye GPS, kugendana amayeri yo kurwana n'inyeshyamba, kumanuka muri kajugujugu, kurasa mu ishyamba. Bahabwa n'amasomo y'uburenganzira bw'ibanze bw'umuntu ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo nibwo bumenyi by'umwihariko bahawe. Amahugurwa rero yabereye mu nkambi ya Jango ya FARDC mu gice cya Teritari ndetse no mu nkambi ya Ndoroma ya MONUSCO, kuko imyitozo niho yaberaga. Kuri Koloneli rero Atila wo mu ngabo za MONUSCO ukomoka muri Brezil, ariwe wari unashinzwe amahugurwa n'aya masomo mu gusobanura imikorere, yerekanye ubushake bwa MONUSCO bwo gushyigikira FARDC mu kugarura amahoro muri Ituri. Komanda rero w'akarere ka 32 ka gisirikare General Anthony David Mushimba wari uhagarariye guverineri mu muhango
gusoza yasabye abasirikare batojwe gushyira mu bikorwa ubumenyi by'umwihariko bahawe. Abasirikare rero barenga ijana bamaze gutozwa kuva muri Mutarama 2025. Abasirikare rero barenga ijana ba FARDC bahawe amahugurwa yihariye n'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro za MONUSCO mu rwego rwo kurengera ikiremwa muntu. Ndetse ndabona hari n'abandi rwose barenga igihumbi nabo bari bamaze kuba basoza ikosi muri rusange. Birumvikana rero yuko amakuru ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nyemerera by'umwihariko mpite nanagaruka hano mu bindi bice mbabwire yuko FDLR irimo irategura ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Amayeri yatangiye kugaragara. Umutwe wa FDLR rero urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda umaze imyaka by'umwihariko itari mikeya ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, urimo urategura ibitero bisa nk'iby'iterabwoba ku butaka bw'u Rwanda, ariko nyuma yo kubona iyi migambi yavumbuwe yatangiye kubyirukaho ahubwo hakagira igikorwa. Nyamuneka ibintu bikaba biri kuba bibi cyane. Ibi bikaba byaratangiye muri teritwari ya Walikari. Amakuru yizewe rero agira hano aravuga ko umutwe wa FDLR uteganya kugaba ibitero mu Rwanda ndetse no kuturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ahateranira abantu benshi, mu rwego rero rwo guhungabanya umutekano ndetse no gutera ubwoba abashyitsi basura igihugu basanzwe ahanini bakururwa bacungirwa umutekano. Ayo makuru kandi akomeza avuga yuko ndetse benshi mu bantu ba FDLR umutwe wa leta y'u Rwanda yemeza ko wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi. Iyi ni FDLR. Bamaze iminsi rero bafatwa bitegura ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu batanze ayo makuru. Nyuma yo kubona rero iyo migambi yavumbuwe, FDLR ntabwo yaryumyeho ahubwo yahise yihutira kuyobya uburari. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'umukono witwa Changoma, umuvugizi w'uyu mutwe, ku itariki ya 17 nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda abigaragaza. Uyu mutwe rero mu itangazo ryawo wamenyesheje u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rurimo rurategura kugaba ibitero, hanyuma bigahagarira kuri FDLR. Yanavuze ko ibyo bigamije guhindanya isura ya FDLR isanzwe atari nziza no gutanga impamvu z'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. FDLR kandi yemeye ko izagaba ibitero ku Rwanda, by'umwihariko ivuga ko bitandukanye n'ibyo ubashaka kugira gute kuba wakora uyu mutwe, kandi ukomeje kuvuga yuko utazigera uhagarara mu gihe utari wabona icyo ushaka. FDLR kandi itangaje ibi nyuma y'uko imaze igihe igenda icika intege mu bitero byinshi yagiye igaba kuri AFC M23, ikabasha kuyitsinzura ikayisubiza inyuma. M23 rero mu bice yagenzuraga bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nubwo igifite ibirindo bikomeye muri teritwari ya Rucuru ndetse na Walikari, aho iherutse kugaragaza by'umwihariko uburakari budasanzwe. By'umwihariko FDLR yahiciye abaturage ndetse inavuga ko izagomya by'umwihariko kugenda ibagirira nabi. Hari n'amakuru akomeje kugenda aturuka muri FDLR yamaze kwigira akarakajya, ivuga ko itazigera ihagarara muri rusange. Si ibyo gusa kandi rero nyamuneka munyemerere mbabwire yuko ibintu bikomeje kuba bihindura isura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hatangajwe urubanza rw'uwitwa General Yave Filemon ushinjwa ibyaha birimo n'ubugambanyi. Reka iyi nkuru tuyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kongo rwatangaje ko hafunguwe kuri uyu munsi urubanza rwa Lieutenant General Filemon Yave wahoze ayobora akarere ka gatatu ka gisirikare, afite icyicaro ahitwa Katanga mu majyepfo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko igaragaza mu nyandiko y'ibirego, Lieutenant General Yave akurikiranweho ibyaha byo muri dosiye ebyiri, aho iya mbere irebana n'ibyaha by'ubuhemu no gushishikariza abasirikare
gisirikare gukora ibikorwa binyuranye n'inshingano zabo. Disipurine ya gisirikare, idosiye ya kabiri rero nk'uko ibigaragaza, ikomeza ivuga ko ijyanye n'ibyaha byo kugambana igihugu no kugira uruhare mu mutwe wigometse ku butegetsi. Urubanza rero bivugwa ko ruri ku rwego rw'ibanze hateganyijwe n'ubutabera bwa gisirikare kugira ngo bugaragaze umucyo ku byaha bikomeye byakozwe kandi binabangamira umutekano w'igihugu n'ubumwe w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant General Yave rero yatawe muri yombi tariki 20 Nzeri 2022 ashinjwa ibyaha byo kugambana igihugu no gushaka guhagarika ubutegetsi by'umwihariko bwa Kinshasa. Ariko kandi ku rundi ruhande mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi mukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda
tumenya tukagenda tuba updatinga, gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize